Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Nadir Qafarzadə sosial media hesabında nəvəsinin yepyeni videosunu paylaşıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirəm. Videonu izləyib, xoş sözlərinizi yazıb dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Лежу, я на солнышке лежу, и лежу, и лежу, я на солнышке. Семейный хор капелласы. Хор как называется? Семья. Бабушка, дедушка и мамушка. Ага. Ему не нравится. Носорог, крок, крок, идет. Пожалуйста, что-нибудь современное. Что за репертуар? Плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. Да, детские песни, детские мультики наши. Молодость наша. Шевелит. Bak düz değil. En güzeli burada kimdim ben? Seva yoksa facia. Ramal sanatkar Ramal. Bu da sağ ol, getir sağ ol. Hiç neye uymadım, ben yine kayıttım. Tebrik ederim, beni şişir. Diva, Aydın canım. Tebrik ederim, gelsin canım gözüm senin. Maşallah. Her şey əladır.